Alhamdulillah. Barakallah. Musom kay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. mbaldo o fogole internet ke acini ngi dem yalla subhanahu wa ta'ala njule tulere muhammad sallallahu alaihi wasallam in wi ndako njokkat no njala paxa pax na yona len yonna fa in na site internet yon fa Thior production TV te fodna caméra fe o pogno Eladji Sène no micro le comme ne mbiyantano nun detik les anciens gloires e injego dayo mak d'abord bo ingarano anu sate feke indef na tembe fo cemake indes notina o tere fe an njokkat no njala pax nun internet ke njoka njalitam les anciens gloires berna ndax nous ne suivre in et nous ne commentaire waye tam nous ne partager ak eno tendef émission ke e ngid ma subhanahu wa ta'ala njoko no njala pax pax mboga fanu anu ke eno tendef ndesan émission ke teref njom ñal e émission njom ñal da ko nom tayit koy xaye adetit un grand champion aci ñi anone indo ko kamanduna le ndet marqué ndet na jerfe mais que bo ngosi ndesan nday tam xaye koy ingara ne sate ciosan etit un grand champion teref an mo fali juma nous ne lam toguna nunu andone def internet ke lamto guna yaakar mi xay koy ñu jega émission fi andone xay roga doxal nday tam en sababun un grand champion fa andone wax deug yalla abuk ciosan abuk serer Mbaye Diouf yalla ciupan nday tam lay ne Mbaye Diouf émission galangosi fa no def ndesan nar o ten sababun xay koy tibatu deti wa andone wax deug yalla fop mbug un ndaro xay dogalun un grand champion xan ilamtin koy ndebanong na d'origine fa orimelum ciosan ne mbanaro kuten boyte sutoka inshallah rabbi foga mo fogme koy nune anone mbug ak émission ne yakamte un lol afada khayro ga dogalun kon ne imbika rek yakarama yakar me Thior khali ndokam binna koy ndokam xarit ke ndokam basil ne lamtu ke anone ten def ko ciosan ne fiangan inshallah rabbi tambamir nu xanne mbugam lamtu ten khali lamtu ten kon fogole tambam inshallah Thior aci nit mbaldo o fogole internet ke aci ñi ngi dem yalla subhanahu wa ta'ala njuna tuleer muhammad sallallahu alaihi wasallam et comme ne imbienta non rek émission njom ñal a sobik les anciens gloires ciati den lamto do hek ciosan lamto do hek njom fak e njoka njala pax e ando den def ndeysaan ancien gloire ke berna e o kinokin isimna ma paxa pax to mosando haytam e nda itam njoka njal itam internet ke na yonel yonna fa in a suivra ke refna site internet fe Thior production TV te fodna caméra fe o pogno Eladji Sène fodno micro le xaye ingara na sati ciosan sate adano serer nda itam ingara no grand champion étude un telef an mfale juma mek na ndangan jen o leyna fale juma ko yakarame o leng lam ekiran ciosan njom o leng lam plam ina keref na njom aussi no wagin na jamano nda xay itam ingara internet ke mbug una
yakarama yakam ke tax ine de lamtoguna i mbaɗir teen nda i njoka njay l'infatigable encore no ten ref Mbaye Diouf ndeysaan a bug cosaan a bug aada o ten ɓisu in no saate fa ngoosi ɗeetuɓe ngalo ngoosi ɗeetuɓe no ten naar aussi xay koy i ngara meke no saate Ndangan Diene ɗeetuɗ on grand champion i mbaskanite simin e a safi oke ano ten ref ndeysaan o fogole e a simni on ten gen tanne i sogo ngar koy lamit ke andoona yee i mbugan lamto ten ndax o soɓiidna kiin itam wax dëgg yàlla ñakeer gen tan we xana simna den ba pare a gidma den a sogo ngar koy ando ten ref lamit ke njoko tokores bismillahi rahmani rahim nuno fogole me simna nuun nuno média ke me simna nuun simna yit radio leke de la Thior production e a doxa simnes no saax le fop na adna fe mairie mema fay fogtuma fay supporter uma fop e doon ka ten a mbay ke koy am ñeewa jël nda xay rek roga dugalum jege façon a ita pare nda xay rek roga dugalum parce que nugo ene ta jege ko ñus i gidma yit fop xajimo leng o kiin ko waage lim fop nda jeg wa andoona yee itam wax dëgg mbaga na ñako lim bon laya yit xana jeg wa andoona yee fok da den njaal parce que me gidma ten a buur Ndeseen gidma ten a Fogo Diaye gidma ten a Seydou Diop gidma ten a Doudou Oumy bingo ndong fa mbin kaga fafanga mboxola ten natango es Bilane Pierre Ndiaye Ngor a ndeɓ gina Thiomby Simil Sarr xeɗan roga yirma den ta jegale den xatanga men Diouf Madela Rofake Ousmane Diouma Sarr fop a andan xaga ten a ɗoxa mosa xana saak wagin may to wecinum i kon nak yasam roog fe refna maad a ɓeka den ɓutu dante ɓeka den ɓutu i ɓasil den ne fa lamin sali feke and naye ten fa laqu ñaka fe defaak rek yasam roga fokatira den fop fi'wa de soɓ kama fi'ena soɓ ka den fop a jegala den ta yirma den i kaga jeg'um bo départ a xaax i kaga a reɗ'axaaxu simnam fop koy pitemo joka njal Faly grand champion ndeysaan ween itam a ndefa andoona yee natango ndef yasam roga yirmande te laytuna ndeysaan naga ref adna naga yo ratime gara rek a ref inchallahu rabbi mais yasam i suɓa den na jannatul firdawsi ke i mbika d'abord bo i ndeta sen ya ciñe simnona bo pare gidim fop ndeysaan i ngar koy o rimole le we ndimuna fo timuf Faly ndax waaga lay in ho rimom fo timuf mi o mor jeyna ba ten rima xam fa xawa si salaan waaga de bajures fa ndew fo wajures fa Ngor in cosaanoox fa mbin i yarel i Ndangan Diene rim del Kaolack a ref o timof o times o tik refum i sañanim a ndimam i sañanim ndima xam ref o tik i ref o tik ndeysaan yakarame émission feke xala dawme a puisque Faly Diouma a refanga o tik oxe Alhaji Sene Sakho mi ko refa tik Thior ref na caméra fe refa tik fogaam rik we ndeerum kon kon émission fe ala dawme a i njoka njal a paax i ngar koy no ke andoona yee ndax doomu adama itam bo o gara no jaar-jaarum mete ɓeerna wara an cosaanum d'abord na saate fe Faly Diouma a garuna adna ten refe cosaanum tama ref avant te gara me xabidite gar ka meke itam abord xa ɓisidun meen i soog ngar koy no ke andoona yee ten ref i njomne tama commencer tun bo mete fagidna Faly tam ref cosaan i cosaanes fa mbin ten refi cosaanes i fa mbin ten refi cosaanes mais saxel meke tokores saxaam tokores koy ten yaraxam meke fitum fopes tokores de lan Sidi Thior i esa ref took mo xaay i ten waaga i simnina xator i de saxaam a tete axam am bo nen waagum ke waagum i kamis ka maya nda xana wat yakarame itam o rimena fa mbin ndeysaan yaroxit meke naga yo technique on rek i xeeñna duqan nda rek yakarame ke taxna wiin a insister pour Faly Diouma émission ne a jeg tig taxu nda itam kam itam a mayanga naga yo nda i xani jem ndamin rek inchallahu rabbi o nu remena fiya ndeɓandong i ndeɓanong ne fa mbin fitano wala meke fitano kam i ndeɓanong ni itam yakar me Faly avant te fiya kef ne njom ne a janga wala boog araba ref wala alquran wala boog no maagole commencer tu kaga i mbug an d'abord bise ma cang sax ba mu gar nda i njange maaga ngatiid ba mu gar Masamba i ɓisem maaga i ɓisel Dara i fa ɓina ñakna i ɓisel maaga i fa Paale Arfang Ndour ten saqu in maaga nda i miñe maaga i njange sax i njange ye gatuma me koy
e ten dal tokor sa yar xam a jang nam callil le jang na xam callil jang nam fop e ngidma den yit bo pam rok parce que mbiñu fa duma tin to fadma mbiñu fa duma tin to fadma e kaga dal e gom ko andone gidma waden ko gidmi saxle fop yegim alim ten o arifan nones wala nangam tout fa dadum wagi mi to lima ngar xana jeg waxa lima fop retum teranga meke mof na meke fop tout retum teranga e gidma den to yakara din e to xedana din i andone koy roga fiya i anda me o rimela an cosaan na andi tam roga fi ande san tebis el dara pour jangi alquran me roga fiya gagatit ye garona aussi tokor fe yarin kam meke e i njomne d'abord i njomne lamo wala na tokor ref wala na fapo wala itam i citroga ref bo i ngarano ken i njomne tam fali ndax a jeg wa andona ye fale juma a fudoga fuda den kaka be kun njom wala bok tokor mafre wala bok illam ne fa paref tige refer wi lamo saxo sax parce que jiga ma fa mafre na adno pa nin tere do alay du sar xawli no ko pam mafre il va parce que njom ten dairam hol o haga tamagenu fambin i alay du sar xawul fa badra sarin wa go pam mafre nana danes tout pirande du ngar so tokor ci tam mafre tokor sidi chorin badara chor Babacar Sali Madou Fall dina tout kinokin mbirere du nanan bo nen yarom na bayden janga njom it bo commencé njom den dam tax mo façon refna jege façon ngay dam ti rahma i bo nen koy waka dal biso xos i deso gam koy on damit i saxal ndam tam sa tefe ndam tam ma koy ndam tam kino buga ciatem bayu am kino afoge mbirden refum yam fam bin ambok ay mbirden refum ndanga sombu maga khatum fi njomes cellel ten bisa am maga tokor bisa am jallik ndanga sambu bo tokor sanne ni jiga matrapo ngar koy de batin maga jar njomes khatu jar njomes khatmina gorgi safi Seydou Diop foga jay zimna den au passage ya khazar itam wagin ma ko dan yam wecc an me khator ya khazar ne blamin do feyin khaga en foten bu fop tan do foto faga la leguma nun maga njomes khatu ngarme e njomes ka continue deso go koy mo jamo damit itam nun dama nga dik sa te ndam ten fop jigeten wa dam bir dama ngena dole of dam no bayof e wala dam yi fof wala dam na khalatof yi den dam tam yit fop meke ko bo sibasor bo ma lenga anderna yam ga a cim ma feke mo fa me xay kete jige ka ti jere nduruna to mbay fi am mi fa la xonu anda sa TV nda bugi jom rek a bugi jom mi ta jopir e presque imbasa jom i nda me jopir nga jamani nda me la ka sa jikega ken ka xola xam ref parce que a xola xam xeyum ta xola xam na comportement ta xola xam na jëm i parce que anduna te was o garu so nanu ten boro ga taxa bo ke jege ah vraiment a soɓ anga ya xaga ma frère andame de ki ga war lool voilà i andone koy andame andone maga commencer to a jemlo ha njum i njom itam o kin jeki jeket no drapeau a jega waruga ci'an koy nda itam o jega xa andona a raplo andone i anda itam lamalam njom ne mba fap ndanan tokor e kam mi andone ten i ndangan sam ñini commencer a d'abord mais a jeg pot xa poti meewre ɗo walla xa saku maalo walla xa drapeau lire keke nam no commencer tu maaga yeyi commencer andanga sombu im ngiran ka ngiran fa njong maaga ɗila fa njong rek i yeyi mbadidna i ndanga sombu weke jofiorna fa ka mais a ce i mbudik xoya ɗila Sekou Diouf yeyi mbadna jofior buura lamir fa ngano mafir la me mafir ka ndem te lamir ngano mafrel garim banum baga seske imba paxne o fedanga o mafrel le me mafrel ka ndem imbad la asile chacha fa ya sar me chungi i ñapa palas comme gorto bi def i ñapa palas na jofior fe ngariñe imbad na jofior i ndok koy njiga palas moof digede jega xa bindox na maga Sekou Diouf a binda xam imo bo nano radio le xoyta ndangan yaga in wonde fa karan nak juma nge fi set palas dik mi yegime kina abinde ndigete Sekou Diouf ten bindu in Sekou Diouf tan be saraf i mo simnan au passage indiki te dal mo bon ndanga jofiora ngoya no radio le alle
bonu mbin wat to nu sade na go ba san tangan chom ke bido ba kay le may to nu sade la de min da an bido hundangan inya pa ke telefona te fin la se ku juve ndet bo la tabla min an bido hundangan te ndanga mo binu me janganu taga bisidu ma avril indangan yo viur bo jang po alurwa maka jume sakatu bindel kom bojang oh ndeysaan